Om Swastiastu, kacunduk malih sareng titiang Gusti Ngurah Sanjaya. Alit-alit ring dijeje megenah ring rahina mangkin dumugi sami ring kahanan sane kena saha rahayu. Nggih rahina mangkin jagi kelanturang inggian pepelajaran anyar sane mamurde paribasa Bali. Nggih sedorong lantur ngiring sareng sami dumun ngastiti bakti majeng ring ide Sang Hyang Widi mangde preside sareng sami poleh kerahayuan. Paribasa Bali puniki sedereng ngelantur ngiring sareng sami dumun uratiang nggih inggian tetujon pepelajaran paribasa Bali puniki nggih saneka pertama nike kebaosang memahami dan mengimplementasikan penggunaan paribasa Bali sekadi sesonggan, sesenggakan, sesawangan, pepindan, sesimbing, lan cecangkitan dalam berkomunikasi dengan bahasa Bali secara lisan dan tulisan. Nah niki ring teorinya nggih mangda alit-alit uning ngelantur yening sampun ring teori niki ngresep sumangdene ngelantur ring tetujuan kaping kalih punika mengabstraksi materi menggunakan paribasa Bali dalam suatu wacana dan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Nggih, yene ngalit-alite sampun uning ingin kewentenan paribasa Bali puniki mangda alit-alite presiden nganggen gendan ritar kala mebaosan sareng semeton-semeton alit-alite nah ritar kala menggonjakan nah nike sumangdene presiden keanggen ngelantur inggian paribasa Bali puniki napik ya paribasa Bali kan gendan makin semangde uningen dumun. Nah, paribasa Bali puniki wantah sinalih tunggil wangun bebaosan. Ungkapan tradisional genten sane keanggen pinake pangelengut basa. Nah, mangde basa sane kebaosan nike presiden lembut menarik genten nggih. Nah, ritar kala pacang bebaosan nganggen basa Bali. Nah, paribasa Bali puniki kantun manggih nggih kantos mangkin pinake sarana ngwetuang daging pikayun sane ngwangun antuk sipte. Nah sipte punika lambang simbol utawi kude sane maendahan manut pengarse sang sane mebaos kenten nggih. Nah kapertama nike wenten sane mewasta sesongan sekadi tetujuan iwau kapertama wenten sesongan. Nah sesongan puniki yening kecingakin melarapan antuk tetujuan miwah dagingnya nggih sumaih pisan ring sesenggakan. Nah sesenggakan nike jagi ke latarang malejebos nggih miwah ring sloke. Nah sloke niki patah mirip sekali sesongan inggih punika sering keangin nyindir. Nah niki sesongan sering keangin nyindir sakewanten wangun sesongan wenten sane kamedalang jangkep artinya dituliskan lengkap. Ada yang dituliskan lengkap, ada yang tidak. Medaging keterangannya nih berisi artinya. Taler wenten sane nenten jangkep seantukan keterangannya nih sampun keuningin. Ada juga yang tidak disampaikan dengan lengkap karena artinya sudah diketahui kenten. Nah, inggian contoh niki wenten ka pertama sekadi angka barong somi. Nah, kita wenten keterangannya nih nanging alit-alitnya sampun pasti keuning. Angka barong somi kenten. Pikenohnya nih nakut-nakutin timpal, boya aja takut timpalnya nanging tapi cingakine resem kenten nggih. Ngelanter kaping kali nih ke abias pasih. Abias pasih. Kenapa ya abias pasih? Ngiliu ten bakat berngetek ya, ke abias pasih ngelantar wenten bebek ajain ngelangi. Nah niki kan sampun sering sampun ge bebek kune ajain ngelangi sih kuangan gawe ngajain anak suba dua genten ngelantar wenten liap-liap baleman sambuk mendap-mendap nanging ngerepet niki kan genten baleman sambuk mendap-mendap nanging genten ngerepet ya genten
Ngelantur wenten berag-beragan gajahe sekadi sani kebaosang taler sekadi anake sugih mapi lacur nge sugih ngaku-ngaku lacur ngelah den pipis genten berag-beragan gajahe tilah den gede genten. Lantar wenten ketok semprong kerik tingkih. Nah niki ke umpamayang nggih ring wenten ring desa maka samian warganipun cerik kelih bajang tua samian mekisit genten. Lantur kaping mutat nika wenten kudiang nekepin nandus. Nah makin alit-alit teh kudiang nekepin nandus. Nggih ten ngidayang nekepin nandus. Nah jelek-jelek anak lah kan ngenah den genten. Lantur wenten sesenggakan. Nah niki kaping kalih sesenggakan. Nah sesenggakan niki setate kerinin atau diawali dengan krune buke. Nah taler ngangen wangun sampiran. Nah tur kelanturang antuk wangun keterangannya nih sane ngangen paimbangan. Ping untat wau suksemannya nih nggih ring asapunike yen gumanti suksemannya nih sampun sinah pisan nenten malih medaging suksemannya nih. Artinya apabila kata atau kalimatnya itu sudah jelas sekali berarti tidak perlu ditambahkan keterangan. Alit-alit sampun pasti keuning kenten. Nah sekali contoh ka pertama nika wenten buka batun buluane ngelintek tuah besik. Nah niki mendaging keterangannya nih kan ngenten batun buluane kan tuah akut ngelintek tuah besik. Nah niki mendaging keterangannya nih. Lantar kaping kalih buka bebanune. Nah lantangan bungut. Nah enten lantar wenten buka payuk lawan tekepne. Nah niki nenten medue keterangan niki nanging alit-alit teh sampun pasti keuning payuk teken tekepne. Men payuk sing metekep kengken ye kan. Sampun pasti ke yen wenten payuk sampun pasti ke wenten tekepne. Nah niki nenten dados palasang sekadi anake sane pedahaduanan nenten dados palas niki buka payuk lawan tekepne. Lantar kaping 4 niki wenten buka punyan pulini. Kengken punyan pulini liu anake teke nunas kulitne kebisa ngaturang canang tunasek kulitne sekadi anake sane wenten pekidihang angin dhewekne ten wenten ngelah pe 1000 pekidihang mekesiu dheweke sing ngelah pipis dadosne kenten. Lantar wenten buka bima di parbani. Tapi artosnya nih tadi susmanya nih nya dodok kan sampun daging nike. Lantur wenten buka negakin gedebong payu jiteblus. Nah, rasa-rasa nih. Ngelantur kaping pitu nggih wenten buka benangi kadong suba meceleban. Nah niki akeh ke bawah nggih dijaba nggih kadong suba meceleban. Nah bakadong suba meceleban jalanin suba kenten. Ngelantur kaping 3 punike sesawangan. Nah sesawangan puniki dagingnya nih indek pangrum-rum utawi perumpamaan. Nah sesawangan puniki ketah ke angin nyih nayang kahanan imanuse sekadi kewentenan beguron utawi sanelianan. Nah wangun sesawangan patah ngangen cihna buke luwer kadi alah pendah kadi waluye kadi kenten nggih sekadi sampun kebawasan wau perumpamaan nggih. Contoh kisah neka pertama muane buka bulan nadarin. Tapi suksemanya nih muane nika ya sekali bulan nadarin gitu. Diibaratkan seperti itu gitu dalam bahasa Indonesia. Ngelantar susune luar nyuh gadingi kembar. Nah pun api nyuh gadingi kembar kenten pun rawasange gitu. Ampunang kebitange nggih. Ngelantar kaping 3 suarane jangih kadi sunarine tempuh angin. Wenten sane mesuara jangih pisan. Nika kebawasan kadi sunarine tempuh angin. Ngelantur kaping 4 nika wenten celut alah lindung. Nah lindung nika kan ya celut ya kan. Belig. Lincah kenten bahasa Indonesia.
Ngelantur kaping 5 nike wenten pengadegne tan pendah kadisang Dananjaya. Ini wenten anak sane pengadegne utawi bahasa Indonesianya ya, perawaannya itu gagah wenten. Disebutkan seperti Sang Dananjaya wenten ring bahasa Indonesia. Ngelantur kaping 6 nike wenten waluye tunjungi tanpa wareh. Seperti teratai tanpa air ya layu ngenten nggih. Lantur niki pada sekadi sane kaping pertama muane burik buka tahen sampine ujanan. Nah, niki ini wau sanjunge niki caca dina ngenten. Ngken tahen sampine ujanan kita berintik ngenten nggih. Ngenten iki ke nirgamayang sekadi sapunika ngenten. Ngelantur wenten galakne alah cicing borosan. Wenten anak galak niki kebawasang sekadi cicing borosan. Ngelantur niki kaping sieu wenten ngerosok buke balang katipatin. Katipatin nggih. Ngerosok ya kecak-kecok ngeten karuan api pun. Ngelantur kaping dase niki wenten paling buke pitike kilangan ine. Ini wenten medue timpal mereka lain menjauh paling berengas ki pekane ngeten. Ilang memene ngeten nggih sekadi pitike kilangan ini kiak ngeten. Nggih. Sekadi sapunika. Nah ngelantur niki wenten pepindan. Nah pepindan puniki nah sumahe ring sesawangan ngeten. Mirip taler sekadi sesawangan. Miwa sesemon wenten. Nah nanging pepindahan niki nganggen anuswara. Nah, niki kata kuncinya di anuswara. Nah, pepindahan tegasipun gegambaran buke yening imbayang patah sekadi mirip teken. Umpami pempindahan kedes tegasnya ne wangun gambarnya mirip kedes kenten. Mapinde sedih tegasnya ne mirip buke anake sedih. Sane dados pepindahan keruna aran sane boleh anu suara. Elinga nggih keruna aran sane boleh anu suara. Keruna aran itu kan kata benda. Jadi kata benda itu yang mendapat anu suara. Anu suara nike napi manten wenten nye me ne nge kenten. Nah, yang niki cingaken contoh ka pertama. Lambene barak ngatirah. Nah, niki kebawasang lambe bibehne punike barak sekadi buah tirah kenten. Barak ngatirah kenten dadasnya. Ngelantur kaping kalih wenten gegaene mamukal. Gegaene cara bukal kenten. Bukal boleh anu suara me dados mamukal kenten. Kaping 3 kukone mapah biu pada sekadi kenten papah biu dados mapah kenten. Kaping 4 liatne natit. Nah peliatne nike sekadi tatit kenten suksmannya nggih. Isitne ngembang rijase. Kembang dados ngembang. Isitne ngisit kebo kenten pateh. Pipene nyujen. Pipene sujenan kenten nggih. Pamulune nyandat gading. Nyandat sandat. Nah sekadi bungan sandat. Dan untu nyalang ngati bangbung. Dan kati bangbung dados ngati bangbung. Boleh anu suara nge. Betekan batisne meling padi. Beling dados meling nggih. Boleh anu suara. Lantur niki wenten sesimbing. Nah sesimbing puniki pinake ucapan perlambang. Nah sane banget pedas. Ngawinang sang sane kesimbing jengah miwa sebet. Saantukan merasa ring kasesimbingin. Nah yen wenten anak mungkin keicenin sesimbingan preside sedih mawinan sane kebawasang nike ya pas kan sekali napi sane ke arsayang. Wenten sane contoh sane ka pertama niki kadang tantinolihan. Nah napi artinya cara sing nepukin apa ngeten.
Tegasnya nih anak sani ngutamayang pedewekan kemanten. Nenten ngurunguang nyamu utawi anak tiosan gitu. Dewek pedidi den runguanga anak timpal ya ten sangat tange gitu. Cari sing kaya nepuin nabi gitu kebawasan. Kaping kalih B di pengorengan bang lem. Masa B di pengorengan ngeleb kan bersing cocok nih kehitungannya gitu. Tegasnya nih nabi. Nah sekali anak ngambil anak istri bajang. Sampun kekeniang sakewantan ipun lenge megedi ya enten anak melai banget ya anak ya muani len melai bang enten lantur kaping 3 enten bes tegah ban negak dilabuhe baonge lung. Nah enten napi suksemanya nih nah sekadi anake sane medue pangkat sampun tegah nanging nenten becek ban makte jabatan gitu. Bos kendel ya bedur gitu. Makarya kidek keiwangan gelebog kenten nggih. Akidek makarya keiwangan lantas pun dibeten gitu. Bos tegah ban negak dilabuhi baonge lung nah niki nggih elingang. Lantur kaping 4 nika wenten semune nyukcuk langit bui jap tegah kada sebengne gitu. Tegasnya nih kaucapan ngering anake sane jumbuh sobong sing dadi seledet potongane kan. Nah niki nglanter sesimbing puniki taler wenten sane ngangen krune sane tegasnya nih nung kalik utawi mebading. Contoh niki wenten anak kiul sakewanten ke bos anteng piwayan anteng gati kali jani maru metangi. Nah ke enten lantur wale wenten anak dekil ke bawasang kedas gitu. Be itu tulis tuh kuacane kedas gati gitu. Nak daki sama tangga kedas gitu. Nah niki nak nyimbing nih. Anak belog sakewanten ke bawah 1 tambah 1 jawab betelu orangnya 2 gati 1 tambah 1 telu kenten ke bawah nggih. Ngelantur kaping 4 niki wenten anak degag sakewanten ke bawah rapah. Besombong ini orangnya polos. Iya anak ini ke ngare aja. Polos gati asal ngelewat sinten mecapatan kenten ke bawah nggih. Nika sesimbing. Nah ngelantur kaping 4 niki cecangkitan. Nah cecangkitan niki keangen ritat kala megonyakan. Nah niki nenten nyacadin niki nah angin megonyakan mekedekan manten. Nah ring asapun apine taler wenten keangen nguluk-nguluk loh keten. Angin megonyakan angin nguluk-nguluk timpal keten. Nah wangun cecangkitan puniki ngangen lengkari sane ngintar. Istilahnya dalam bahasa Indonesia nike mengecoh kenten. Contoh yang pertama, teng cicing deng-deng goreng jangan pisang. Timpalnya ulu-ulu sing je teng cicingnya deng-deng gorengnya janten. Teng cicing ya teng cicing, deng-deng ya deng-deng kenten. Ane jangan ya deng-deng kenten. Nggih. Kaping kalih kenten awak suba bajang enu menyunyu. Ten kadang ya berdua kan nu menyonyo kan misi nyonyo kan lantur kaping 3 enten di buleleng cinane mekejang bah. Nah piye niki suksumane nggih enten nggih yen di buleleng kocap nggih cinane nike kekauin bah enten ten kuku enten kocap nggih niki sane saking buleleng tegarang dumun niki nggih. Ngelantur kaping 4 nike di Tegale padange tusing dadi arit. Nah niki angine nguluk-nguluk pisagane niki. Wede kamu sing dadi ngarit itu nak padangi tusing dadi arit kan. Nggih mulan kenten nggih nak ten wenten padang nike mawah dados arit. Nanging nenten je kenten nggih niki nak sekadi ke bawah nguluk-uluk nggih. Nenten je ten dados sange ngarit gitu nak padangi nak mule nenten dados mewah dados arit kenten.
Kelantur niki kaping untat niki wenten iwayan sud labuh entune sing dadi bahan jalanange. Niki kan kita sampun je pedas pesan pun niki nak angin menjalan kan batis tapi cokor niki entun kan mulet nenten dados angin jalan kan nah niki nah cecang kita nike ke angin menggonjakan ke manten nenten wenten sani sekadi wau pedes nih sekadi sesimbing. Nah, inggih wanta sapunika dumun pepelajaran sane mangkin elingang sane ke bawah sang titiang wau nike contoh-contoh akeh sane lianan terus alit-alit rarah male sumang dene akeh keuningin mangde benjangan yeneng sampun sami keresepang niki kewentenan paribasa puniki presida ke angin ritar kala alit-alite mabawasan sareng semeton-semeton sanilianan. Nggih. Anto pemuputnya nih titiang ngaturang para mesanti om santi 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 om suksema.